Lakhipur Online Puthokjaba August ki tang nipan Thangje numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada Marui Pao Young Manipuri Council Assam ki Foundation Day ki Thoram Silchar da Pangthokre Khunaya sigi sagnareba miu ke ada manapi dune kai khumnakre. Assam ki sing ichau mari lenana Silchar ex Servicemen Welfare Association na CM ki relief fund da sel ki tengbang pikre. Sinlaima Masing Youth Signing Association Asindana Sribarda Taranithoi Suba National Handloom Day Pangthokre. Jiribam ki Farzana Ahmad na Agricultural Science da PhD degree fangle. Oza Yumnam na dia chana laiki dabada tongan balup kayana makatana awa papungdok na regli. Jiribam da matam kaktaba total shutdown thamlagani. IPS Officer Partho Pratim Das Kasar ki Senior SP oina mukhalakre amasung Assam da ising ichauna siba migi masing marputra tret sukre Sri Bhumi amasung Golaghat jila da orange alert lauthokre. Hauzik mapung oiba pau tabirasi. Young Manipuri Council Assam YMCA ki Foundation Day ki thoram tongan ba thoram parenga loinana ngarang August ki tang taret Silchar gi Rajib Bhavan da pangthokre. YMCA ki President Roman Ruang na thoram mapu oidina pangthokki ba thoram da athoiba mithunglen oina Assam University Silchar gi Rabindranath Tagore School of Indian Languages and Cultural Studies ki Dean Professor Haubom Noni Kumar Sargya ke Ikai khumna jaba mithung sing oina Hailakandi ki SS College ki History Department ki Head Dr. Yumna Manidhon athoba ningsing loop ki President RK Sanahal All Assam Manipuri Women Maira Paipi Coordination Committee ki President Konjengbam Ongbi Aruna amasung Badarpur NC College ki IT Department ki Head Dr. Raju Khumujam Sarugya ke Thoramda Manipuri Samas ki Chawkat Thorang da Kathoktuna Laklaba Mioi Tareta Lifetime Achievement Award for Social Service Piduna Ikai Khumna ke Ikai Khumna Kraba Singadudi Khondram Osini Kumar Kangabam Gauramani Yumnam Mani M. Surya Kumar Sharma, Ingudam Binod, Thingom Benu Babu, Amasung Kangabam Santi Kumar ni, Nupi Singi Hak Ngak Senba, Sakti Pipa Masung, Samasta Nungsi Chanaba Porakpada Kanba Thodang Lau Kiba Singi Damak, Maira Pai Biluchingba Ani, Srimati R.K. Kulabati Devi Amasung, Srimati Bimola Sarmabu, Women Safeguard and Empowerment Award Piduna Kai Kumnaki, Nupi Singi Socio-Economic Empowerment Amasung, Samas ki Chawkat Thorangda Khanaba Thodang Lau Kiba Singi Damak, Self-Help Group Ani, Panthoibi Self-Help Group Amasung, Chanura Chawkat Loop Hailakandida, Mana Piduna Ikai Kumnaki, Naha Singi Laktagi Entrepreneurship Amasung, Economic Empowerment ki Ithil Pikiba ki Damak, Khomdram Rajkumar, Amasung, Yumnam Jiban Lalbu, Young Entrepreneur Award Piduna Ikai Kumnaki, Thoramda Kasar Singirbon gi Laikhidraba Social Activist, Oza Yumnam Nadia Chanmuning Singduna, Minute Ani Tumina Laiduna, Laikhidraba gi Thawaina Taibang Mapugi Nakta, Ingna Chikna Lairunaba Thoni Jaki, Thorom gi Loisilakpada Nat ki Thorom su Pangthoke, Masida, Sonai Chanpur gi Maming Lairaba, Fireflies Rock Band Isai Nongmai gi Thorom Uttuna Miyambu Sumatke. Sega Sothari se, Vidi se, Hogi business amadi, politics out of the Lois Sabanera, politics and Mahuting and Deva, Ahoy sports the Ngowing da, Natraga, Hogi Ate, Sino Maida, Ngowing da, Hogi Maru, quite many sports, Kumbakia, Pohon Bangamba, Adumba, Lebaxium, politics, amadi business out the whole driver. I suppose many Mam Toigo, Hoy Olympic powerhouse, the Haney, Holy Busia, Tawabo. Matik sa kanoma ako politician ama at matik sa business sa Manipur ako ilaiba ako gimiti society thoktiba haibadi sports ano haibadi ay isa mo sports di belong tabi ko tawbo ako haji mathaw thai siseng haigadi ako businessman entrepreneur ako ma ako politician o mathaw thai ba hai se leitragadi ako kamaina ako sports man thoba su kana roiba kana lawo su kana roiba aduna haiba ako backbone oiba economy sa konaba amadi ako politics ako changdaba jade Madam Maduna politician the Vajaya, the Haina, Nasi Oriba, Hoyi, Masigi, Hoyi, Portki, Masing Lady, Basigi, Matumina, Hoki, Makalam, the MLA, MPC, the Wala Togani, next to impossible Organia Kanjaya, Dui Marana, Koina, Autonomous Manipur, Autonomous Council, Haina, Hoyi, or Santi Kumar, Hoyi, was at the end, Lady Hoyi, was Amam, Tarakoyan, Hitanzari, Autonomous Council, Lamatamda, Matamduga, Ahoy Nasi, Vizuram, the YMA, Hoy Young Vizo. Association ay lagi ba mahoy na
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥ ꯇꯥꯗꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯨꯝꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ YMCA ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯑꯦꯛꯁ ꯁꯔꯚꯤꯁꯃꯦꯟ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯤꯜꯆꯔꯅ ꯖꯤꯂꯥ ꯁꯩꯅꯤꯛ ꯕꯣꯔꯗ ꯁꯤꯜꯆꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ngarang irai nimitta association asigi maigedagi Mukhy Mantri Relief Fund da lupa lising 15 gi check ama Silchar ex Servicemen Welfare Association gi advisor President General Secretary amadi member sing ni pisinki Assam Lenga ki Department of Handloom and Textiles amasung Department of Sericulture gi lamjing makhada Sinlaima Weavers Producer Cooperative Society Limited amasung Youth Signing Association YSA na punna sinduna Taranithoi Suba National Handloom Day ngarang August ki tang 3 irai nimita Kasar jila gi Sribar da leiba Sinlaima Common Facility Center CFC da jinglen na pangthokre Sribar GP ki President Srimati Priyavati Devina Tharuma Podana Pangthokki bada Handloom and Textiles ki Retired Assistant Director L Horilal Singhana mithunglen oina saruk jakhi Thauramda Silchar gi Handloom and Textiles ki Assistant Director Sri Kunjan Kolita Kasar Silchar gi Sericulture ki Assistant Director Monindra Kumar Barman Poilapul Sericulture Farm ki Manager Ainul Haq Loskor Poilapul Sericulture Farm ki Assistant Manager Akbar Ali Ahmed Deputy Handloom Officer NG Elina amasung Handloom and Textiles ki Inspector Srimati Vijaya Devina ikai khumna jaba mithung oina saruk jakhi loinana thoramasida Sinlaima gi Board of Directors ki Chairperson Sobita Devi Sinlaima gi CEO Youth Signing Association ki member sing Board of Directors ki member sing Fisabi sing shareholder sing amasung Handloom and Sericulture Department ki official sing yauna tongan ba masak naiba mioi kayana thoramasida saruk jakhi Thauramda Poilapul Sericulture Farm ki Manager Ainul Haq Loskorna Thauram gi nungi oiba waro lanthokhi mahakna handloom amasung sericulture ani asigi naknaba mari ki matang da palladuna makhoi asi imung amagi machil manaw gumani haina phongdokhi Silchar gi Handloom and Textiles ki Assistant Director Gunjan Kalitana phi sabi singbu makhoi gi punsi mahing phagatna bagi damak modern design production technique amasung tungkoiba marketing practice sizinaba kaloinana chatnabi gi oiba fisalonsa gi haisingba du ngakna thamna bakhangan khi athoiba mitunglen oikiba Handloom and Textiles ki Retired Assistant Director L Horilal Singhana phi sabi singbu kathok pagaloinana magun laiba handloom gi pothok sing makhatan puthokna naba pugning thawat pikhi handloom gi pothok singna bharat ki na khulaba cultural heritage craftsmanship amasung aikoi gi saktam takliba sina masigi value asi kaidongai de sumang loi haina mahakno phongdoki mahakna naharol singda masibu ngakna thamnaba amasung handloom sector bu tungkoina chawkhat hanbada saruk yamina na bataksin khi thorom asigi saruk ama oina sericulture department ki participant marfuna Sinlaima CFC Sribarda exposure visit ama chatki khongsada sigi manungda participant singna cooperative asigi thabak thorom singi matangda khangnaba Sinlaima gi chairperson CEO amasung board of director ga wari watai su sanakhi Jiribam ki Farzana Ahmed Plant Molecular Biology and Biotechnology ki Agricultural Sciences ta PhD degree phangkhre Meghalaya ki Umiam da leiba College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences Central Agricultural University ki makhada lisingani ga kuntaruk ki April ki tang kunda mahaki thesis Vascular Interaction Response to Myjas persicki Proliferation in Brassica juncea at the Enhanced Host Susceptible Phase Haibasida PhD degree phangkhre Mahak Professor Hussein Ali Mondal ki makhada mahaki research work adu chathakibani Farzana Ahmed Jiribam gi Babupara Ward number 6 da leiba Dr. Muhammad Samsur Jaman amasung KH Mazida gi machanupini Mapabung Dr. Muhammad Samsur Jaman Jiri College ki Economics Department ki Assistant Professor ni Farzana JNB Poilapul dagi class 10 dagi class 12 phoba tamlaba matung SK Women's College Imphal dagi BSc Biotechnology first class phangkhi Mizoram University dagi MSc amasung MPhil Biotechnology
टेक्नोलॉजी दा मकोक थोंगना CGPA 8 फंखी फरजना अहमद ना महा की टिजिन हुमजिन बगी लमदा तोंगान तोंगान बा मनामतुम क्या फंखरे ICAR उमियम न सिनबा नेशनल सिम्पोजियम अमदा बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड फंखी मसिगी सुमथकता EAG लिसिंगनी के कुनमंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस तसु महक अहानबा मना फंखरबिनी ओजा युमनाम नदिया चाना हौकिबा गसगी तांग मरिदा सिंगिरबोंदा लेबा मसागी संगाइदा इखंग खंगहोदना लेखिदबदा अवाबा फोंदोकपगी मिफम अमा सिरोलिली राजमनी इंग्लिश स्कूल सिंगिरबोन की मैनेजमेंट कमिटी की चेयरमैन चांगमयु मोहन मिफम अपोइदना पांगथोखरे पनबयाई ओजा युमनाम नदिया चान इंग कुमजा लिसिंग अनिगा तरानिथोय की जुलाई की 18 इंग कुमजा लिसिंग अनिगा 19 की जनवरी की तांग अहुम फावबा चही मंगा हेना थौदांग पुबिरमखी अगस्त की तांग मंगा दा पांगथोकिबा अवाबा फोंदोकपगी मिफम अदुदा मैनेजमेंट कमिटी की सेक्रेटरी कैसाम बीरेंद्र प्रिंसिपल मैस्नाम मनी मोहन अमसुंग चेयरमैन चांगमई मोहन चिंग मियोइसिंग सरुक यादुना लेखिद्रबा ओजासिना पांगथोकबिरम थबक थौरमसिंग अमसुंग लखीपुर लमदमगी एजुकेशनल कल्चरल लिटरेरी अमसुंग सोशल इंस्टीट्यूट अमदी ऑर्गेनाइजेशन कया मरुंगी अचंग फम कया पाइदुना महांगना पांगथोकलम थबक थौरमसिंग सिंगथादुना वाफम कया फोंदोखी थौरमदा ओजासिना लेखिदबदा महाकी इमुंग मनुंगना थेंगना हुरिबा अवाबदसु सरुक याजरी हाइना फोंदोकलदुना लेखिद्रबा ओजासिगी थवाई मिरेलना लाइरेमलेंदा इंगना चिकना लेरुनबा मिनिट अमा तुमिना लेदुना ताइबंग मपुगी मफमदा थौनिजखी सोशल एक्टिविस्ट ओजा युमनाम नदिया चाना मनुंग मतम चादना लेखिदबदा मणिपुरी साहित्य परिषद कासार डिस्ट्रिक्ट कमिटी अमसुंग सिलचर ब्रांच कमिटी अनिना सिंदुना अगस्त की तांग 3 ngarang irai निमित्ता अवाबा फोंदोकपगी मिफम अमा पांगथोखरे मिफम अदुदा वाई प्रफुल्लो एन राजेन डॉक्टर एस हरिदास एस सुवंकर एल चंपालाल खेत्रिमयम इंद्र कुमार अमसुंग एल हरिलाल न चिंगबा मियोइसिंगना सरुक जाखी थौरम लोइसेलपदा लेखिद्रबा ओजागी थवाइना लाइरमलेंदा इंगना चिकना लेरुनबगीदमक मियामना मिनिट अमा तुमिना लेदुना ताइबंग मपुगी मफमदा थौनिजखी हाइना परिषद की कासार जिला कमिटी की प्रेसिडेंट वाई प्रफुल्लो सिंहना थादोरकपा चेरोल अमदा फोंदोरकली ओजा युमनाम नदिया चाना लेखिदबदा जोगाई मथुरा हायर सेकेंडरी स्कूल बिनाकांति घाटा अवाबा फोंदोकपगी मिफम अमा अगस्त की तांग 3 सगोलसेन निमित्ता स्कूल असगी प्रिंसिपल शिल्पजित पालना मिफम अपोइदना पांगथोखरे निंगसिंगबा याई लेखिद्रबा ओजा युमनाम नदिया चान जोगाई मथुरा हायर सेकेंडरी स्कूल असिदा इंग कुमजा लिसिंग अमगा चमापन हुबुतरा मंगादगी इंग कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरफुमाथोय फावबा चही 3 रोम चुबना असिस्टेंट टीचर ओइना थौदांग पुरमखी अवाबा फोंदोकपगी मिफम अदुदा महांगना पांगथोकनबा थबक थौरमसिंग अमसुंग लमदम असिगी मणिपुरी ऑर्गेनाइजेशन कयागी फमपुदना समाज असिदा महांगना तौरंबा थौदांग सिंगु सिंगथारदुना स्कूल असिगी रिटायर्ड हेडमास्टर दुर्गा कांत पांडे रिटायर्ड हेडमास्टर कैसाम बीरेंद्र अमसुंग प्रिंसिपल शिल्पजित पालना वांगांखी मिफम लोइसिलपदा लेखिद्रबा ओजागी थवाई मिरेलना लाइरमलेंदा इंगना चिंगना लेरुनबा मिनिट अमा तुमिना लेदुना ताइबंग मपुगी मफमदा थौनिजखी बिनाकांदी पार्ट 2 वांखेम लेकाइदा लेबा बिंदा सखी की संगाइदा सिपोई म्यूजिनी मेमोरियल प्रोटेक्शन कमिटी की एक्टिव मेंबर ओइरंबा ओजा युमनाम नदिया चाना खंगहोदना लेखिदबदा लुबसिगी मेंबर सिंगना अवाबा फोंदोकपगी थौरममा ngarang pangthokre thoromasida committee asigi vice president nongthambam birena mifam apoikhi aduga moirangthem gauramani irom gauramani ward member ronibala amadi asangbam gopalna taista phamki thoromasida maibam manidhon irom gauramani moirangthem gauramani manikanta sharma nongthambam biren amadi ayekpam surjamukina lekidraba oja asina hinglingeda pangthoknaba tabak thoram singbu singtharaduna wangangki सरकार गवारी सानदुना लेरिबा UNLF पांबेना लुचिंगबा MPA की कादर अहुम जिरिबाम पुलिसना वारी सानगनी हाइदुना कौरगा फजनखिबा सिदा कंडीशन अमता याउदना ngarang irai numit की अहिंग नोंगयाई पुंग 12 फावबगी मनुंगदा थादोकनबा जिरिबामदा लेरिबा लुप जिरिबाम इमा मैरा पाइबी अपुनबा लुप जिम्पाल JDO अमसुंग जिरिबामदा लेरिबा CSO सिंग पुल्लगा जिरिबामदा मतम कक्तबा टोटल शटडाउन थमलगनी हाइना ngarang जिम्पाल की सेक्रेटरी नोंगथुमम कुमारी ना पौमी सिंह फोंदोखरे महांगना मखाताना हाइकिबदा लेंगा कवारी सानदुना लेरिबा अमदी जिरिबामदा इरांग थोकपा मतमदा अचौब थौदांग लौदुना लेरिबा इचा सिंह असिबु शांति खरा हंजिलकपा सिदा सुमना तौबसी इमा आइखोइना याबा ngamloi इचा अहुम असि कंडीशन अमता याउदना थादोकदबनी हाइना फोंदोखे
यामना लाइबक थिबो थौदो जिरिबाम की पुलिस ना अखोगी एमपी दा लेजरिबा इचा अहुम फाबसी अखोई जिरिबाम मैरा पाइबी सिंसिएसो पुनमना थमोय सोनो नुवाइतो फोंदोकजरी जिरिबाम पुलिस ना करी मरम की दमकता एमपी दा सरकार का वारी सनरगा लेदिबा इचा सिंबु करी मरम की दमकता मरम अंत लेतना फाबिदोइनो अदुगा वारी सनसेना कौरगा फजनबगी मरम सिसु करी मरम नो अथुबा मतमदा मरम हाइबिरो अदुगा अखोगी ममांगदा थोखिबा लान मतमदसु एमपी की इचा सिंसिना जिरिबाम कन्नबगी दमकता अचौबा थौदांग लौखिबनी वाबा लोइरकांदा हौजिक मोइना तौनिंगबदा सरकार सिना तौरिबा थबकसे अखोई जिरिबाम प्रजा मोइना जानिंगदे अदुना ngasi बारोगी ममांगदा इचा अहुमसे थादोकबिद्रगदी अखोई जिरिबामदा लेरिबा लुक खुदिंगमंगना पुनसलगा जेडीओ जिंपाल दुगा लोइनाना चटमिनरिबा लुक खुदिंगमंगसु अखोई सौगतोरिबा शटडाउन बारोदगी लौथोकदरबा इंडिफिनिट शटडाउन दिसा पुनमंगना सौगतपु हाइबा वाफमसी थमजरी इगी फारिबा इचा अहुमसी कंडीशन अमता यावदना थादोकपियो मखोई मथक्ता एफआईआर अमता पानबा यारोय हौजिक मणिपुर सरकार का वारी सानरगा लेरिबा इचासिंगनी तसेंगना वारी सानसी हैना कौसलगा सुमाइना फजन पुनसनबसे ममा अमा ओइना अखोई थमोय सोनो नुवाइजदे IPS ऑफिसर पार्थ प्रतिम दास कासार की सीनियर एसपी ओइना मुखलखरे असम लेंगाकना राज्य की सीनियर पुलिस ऑफिसर कयामरम की थबक होंदोक होंजिन तौबगी सरुकमा ओइना IPS ऑफिसर पार्थ प्रतिम दास कासार की एसपी ओइना हापखरे ngarang irai nimita lenga ki order amagi matungina Sri Daspu Nagaudagi transfer tawduna Kasargi SP oina posting tawkre mahak APS officer Sanjeev Kumar Saikia gi mahut silagani Sanjeev Kumar Saikia bu Dhubri jila gi Panbarida Kunsuba Assam Police Battalion gi commandant oina transfer tawkre panbayai Kasar da senior SP oina leramba Sri Partha Pratim Das chahi asigi March tang anida Assam lengak namhapu Kasar dagi Nagauda senior SP oina transfer tawkibani Kharani asi amuk leptana nong churakpana Assam ki turel singi imai ki changwang khalaktuna rajya sigi chawgi phibam hojiksu awaba kaya mayoknari Assam State Disaster Management Authority ki paw matungina rajya sida chahi asigi ichawda leikidaba migi masing marfutara sukre masiga loinana jila taramanga ki mafam kaya hojik phawba ising tungduna leiri ichaw asida khungang chamri ga marfu mathoi gi mioi lak amaka lising humurnipan amasung lofam lam hector lising taramari henba mang takre hairi ising ichawna nanglaba mioi singda mateng pangbagi thabam sing makatana chathari amaromda State Disaster Management Authority na Sribhumi amasung Golaghat jila da orange alert lauthokre jila sing asigi tongan mafam singda leiriba mioi singna turel mapan da chattanaba amasung khudong theninga eba mafam singda changdanaba district administration gi maige dagi cheksilwa khangankre Lakhipur Online Channel asibu yengbiriba singna paw asibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Aroibada maruoiba paw omukhanna Young Manipuri Council Assam ki Foundation Day ki thauram Silchar da pangthokre khunai asigi saknareba miu kya da manapi dune kai khumnakre Assam की इसिंग इचाव मरी लेना सिल्चर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ना CM की रिलीफ फंड सेल की तंगबांग पीखरे सिंगलेमा मसुंग यूथ साइनिंग एसोसिएशन सिंधुना श्रीबारदा तरानिथोई सुबा नेशनल हैंडलूम डे पांगथोखरे जिरीबाम की फरजना अहमद ना एग्रीकल्चरल साइंस दा PhD डिग्री फंगले ओजा युमनाम ना दिया चाना लेकी दबदा तोंगान बलुप कयाना मखाताना आवा पफंगदोकना रखली जिरीबाम दा मतम कक्तबा टोटल शटडाउन थमलगनी IPS ऑफिसर पार्थ प्रतिम दास कासार की सीनियर SP ओइना मुखलखरे अमसुंग आसाम दा इसिंग इचावना सिबा मिगी मसिंग मरफुतरा तरेट सुखरे श्रीभूमि अमसुंग गोलाघाट जिला दा ऑरेंज अलर्ट लाउथोखरे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare